manupa na uli na dinggan ma di napatapel para po kita biar na uli na dinggaron. Jadi resong ma Opo tamang Mario, natutua. kamu tunggu na Opo Mario ma. Opo Mario ma. Tapeho pangguari para po opu Mario. Opung Mario. Doli. Kalau Mario do. Opo Mario Doli. Opung Mario Doli. Kalau Ya, nasimpil nama. Oh, lo. opu Mario Doli Sinaga. So ni ma. Langsung. Mana? Tak, antang salian non. Tang. Jadi Sa matutulang siya lo. Kan do katibu nami seperti dulu. Ima sada merekeringan nih. Oh, saya tahu pulang. Oh, lo. Sisa dah hata mak. Iya, jadi mulai deh mak di bunguan nabi narsangapan, jadi di Opaso di Ulauta di Napape hon Panggoari Matutu di Damang laju mulo pahorasa di Tongoni Bagas berenami Oppo Mario Duli Margasinaga anggia mak warna ulina dinggang jala dia ada perbulan yang sipatu pauta ulang ada sarimatua dari Marsugut memasuk-masuk matuhan margogo mabaho punami si Mario di pas memana si gajang umur di pasu-pasu Tuhan song ni ma patujulo ni hata pasu-pasu siya kami tulang siya loho molate Mau lihat nama rudut sahak mama saya tu hula-hula marga turnip. Sadamam. Sada mak dos mata himuna. Hula-hula si madua mana yang inum. Oh lo. Las ima dia kabonan nyari nak karingan itu hot bona tulangnya sada mau. Oh iya, ima tulang ni bere nami ate. Nasi aku tak gidang. Mau lihat ema di hamuna raja ni perburuan nami. Di nong borha malay nami. Tuan rupa ni di bata. Doktor penu ebe kamu neson pinggan nahot. Ima tulang ni bere nami. Anggiak matutu ho berita gabi ho berita horas. Suang songoni mesedo ho boras pir. Di hamuna salahuna pinok pernilai nami. Hata nama tuan nama dok. Pir menepoki bahur-bahur pasalongan. Pir matuti muna utat ba nama persinadongan. Suang songoni na purat tiar. Asa tiar mapanggabiat tiar madalani perhorasan di hamuna hanok kujulun nyarion. Terluwi madi pahopun nami si Mario. Isa dario namang inong borhat opung muna lain nami. Manopot di bata. Mengipasahata muna tutu na burat tiar tu hami. Setiar maulau tahan kudulun nerion sampai kuna pasik kopon akaulau. Sungai-sungai mu saya doram na burat tiar. Asagiat tiar dalam bulu semuna tio ay dapat muna. Tiur doa akaulau ta inama muka satu na mengunjungi di parborhak nilai nami na sarimatua. Jadi habis yang kopungmu Mario. Semoga panjang umur ya Mario ya. Itu dari opung ya, dari opung huta kitang ya. Nah, dari somali masih kami hula-hula turnip. Ibe hataki, wah harap nama baik. Jadi songon nama baik dijulun na torop dohonon nami ma sahma pangguari ini amang buru nami nang perjulu berhati Oppo Mario Doli jalalas di partikian oma ape pangguari inon kuna buru nami Oppo Mario buru turni songon ima mo pasatani manapay hatani amang tuan ibanakin Gabi. Iya, mono sadarion hok matutui marparupui iboto nami ima Oppo Mario buru turnip. Jadi molohan na berun songon au sendiri. Sebelumnya patape gor di paporhat ni nak tulang mo na dulu ni. Molong abay ng polok piaw tak kahubayan Oppo de plus. Apa simsot do hubayan. Jadi ona lano nga sah sadarion Oppo Mario buru turnip. Agi magajang umur di boto nami. Pahuti hutom muna hanap kujulun nero na deh. Mula tema cek kabe hula-hula turnip. Mau lihat. Baru saat mana kerem saya tutulang. Nikon. Dok sadama na yung dok hula-hula ni Pak Mario. Oh Dok. ya. Oh lo.
dia ka hula-hula na maranggi sadama hamula. Jadi mau lihat mak ibu mata terlebih kita selalu nak pada tua apalagi dikon jong kita selalu gimana nang ujo yang masa di batas ada tua siap pengapangan keluarga kita selalu salata gimana kata pekor sadarion kami pesian hula-hula si Matua manang tulang ni si Mario tunglas doro nami memang katape jadi opo Mario doli sonari nang soni ilay nami ipato nami guru nami ihila nami isa darion le doto buru lungatap PB pangguar ini amang buruan jadi opo Mario gomos sami marpangidual le nang buru nami sangat mahape muna yari mulai yari sadarion ima tape magwar ni poho namion jadi opo Mario duli manuaing ima simatuam buru ilay nami nang ijo mata di bata kami pe tong logo mos matang yang hamat di bata Isiala guarni popo namion jadi popo pangguari sanggi ma asiruan di batang saya sehat mon mapotong guarni saruma tua mon bonon na nang abe sinakat ni rohan yon haduan asiruan yang mata di bata saya pasak masalut na sinakat ni gua sita-sita ni popo namion tung sonope perjongjong nami tung naso robe babang na kami dui ate naso naram naso ni ma atas siap kami marunga malate uti masana Ma sikop na jadi sian akadus nita hita lafsadama sian na tua-tua ima do rajis tulu dari nakaling ate jadi ala sada menurut kita masa kami ma di sada hatama mau latih mak sama di situ sangat matutur deh